Pratite izbrajanje turističkih dolazaka za uskrsne praznike koji su protekli u znaku prve gužve i lijepog vremena. Zračne luke s ljetnim redom letenja ostvaruju značajne rezultate, a sve to uvertira u sezonu koja će svakako biti izazovna. Svaki dobro informirani turist u Dubrovniku zna ako želi mir i predah od užurbanog grada i gužvi, mora sjesti na brod i otisnuti se na lokru. To visit the beach and the botanic garden. For vacation, the second time for us. Ovaj mali nenaseljeni otok, rezervat šumske vegetacije, obilaze stotine ljudi, ali gužvi u ovom zelenilu nema. We heard that they had lovely botanical gardens, and we wanted to look at the fort as well. Just lovely walking on an island, so you've got the views of the sea. Uskrsni vikend u Hrvatskoj prošao je u znaku sunca i prvih turističkih gužvi. U Rovinju i Dubrovniku hoteli su imali odličnu popunjenost, kao i Zadru gdje su zadovoljni i ostatkom bookinga. Vrlo visoka popunjenost, cijeli hotel vrvi gostima. Nama je odličan za predsezonu, ljeto je isto stabilno, no očekujemo još onaj last minute demand kakav je trend u Hrvatskoj posljednjih godina. Početak travnja znači i ljetni red letenja, pa se broj gostiju uvelike povećao. Zračna luka Split u ova 3 uskrsna dana imala je oko 210 slijetanja i polijetanja i više od 18.000 putnika. A zagrebački aerodrom brojio je 570 letova i gotovo 55.000 putnika. I started from Zagreb. I did a road trip all the way down to Dubrovnik, and I'm flying back to Greece for the Orthodox Easter. And what did you like the most? Oh, I liked believe it's a natural place, Krakar, and of course Dubrovnik was beautiful. We were actually planning to cancel our flights and come back, but I couldn't get one. So because my brother and his family joined from Canada, so yeah, we couldn't get one, but we are planning to come next month. If time permits, yeah, definitely. Turisti iz Zagreb biraju kao bazu. Nakon istraživanja glavnog grada najčešće posjećuju još neke destinacije. We love Zagreb and of course the coast. We love the people. We love the food. We love the atmosphere. I think Zagreb is my favorite city, probably anywhere. Turistička 2026. godina polako se zahuktava. Hrvatska bi na tržištu trebala proći u skladu s prošlom godinom. Jesmo li dorasli svim izazovima, pokazat će srce sezone.